Ay, laklakayan kayo, ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan anang. Di ka pa'y langamin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulaeng ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na ta baruak ket nga road. Wen ngam bumaketak meten buyeng. Jakun kabailan ti aglaba iti adok. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga asawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tayo nakagbirok iti asawa kaon. Sige, inak kaon. Tamapan ka man nagbulak-bulan, buyeng. Inak nga rod agbirok iti asawa. Bigbigat nga agsersermon kayo, nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggen na pa magbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngamawan mo't dengdenggen na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga asawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang hay, kat di nan sama mo tagaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso kumati o saran ng agaram. Ay no pasaray ibati na ti cellphone na ijibalay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot usum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Umagon ka ditan buyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Jak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tata. Kasano adi agsakit ta ulom buyeng. Ket nahang over ka manen. Kastala ka na yun ng teraramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman ngay bagbagayon nanan. Na kayo man langan ti mapanagpastor ta maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamuten buyeng. Di kalagnak nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang? Ayan ni buying aya. Aday ye balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan maturog pala ni buyeng. Nahang over manen Iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin ananang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Di nakmula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatangyaw? Naibusan. Apay, agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga roon, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay katano sam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawi dun ni buyeng. Kunamot ni Rita nga da kano dimagasan na abarkada na ijay daya idinalpas ti biyahe da. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro dya anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di Ang nungay na bartak manan. Tila tinurturunan. Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni buyeng, nanang. Ay, saan pa yung araw danak ko? Umuumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanila kay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Lay, magmantal na kalagip ka nagawid buyeng. Wala tatang. Ayan ni nanang. Adda di talikod ti balay. Agpakpakan ni ti manawk. Apay di nanang mao. Adalay bagak tatang. Nanang,
Bumulodak man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pay laang pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldok. Bumulodak ko may iti kwartayaw, tapang allowance ko laang. Isublik tumat laang, no sweldoan nakmanan ni bayaw. Naa, ay kat siguradom nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laangan anabat-bati akwartak dayjay. Una nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Buying. Asino kumangay day ta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga sawa mo't ni Buying anak ko. Wen nga rod tapno adda ko mamangan anawa ken kuana. Buying, asino nga ijay ar-armom ijay daya. Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo dahil nga bagbagayon nanang. Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Andaya, awan nanang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Buying ijay daya. Diyakam mo tay di na magkukot awan ko na namag. Kuna damit na dayjay kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay, diyakam mo lakay. Nuan niya ti pudno. Tawan mo ti aminin na. Kaya kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Buying, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos. Pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak nanang. Idinagbiyahe da kano, adda dinagas ni Buying a babae, kat nakilugan kadakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nubya na. Wen nga rod, ka nasaya at ano agpahiso nanang. Sindong, addan samot ten nubya ni Buying. Kaikit na sayat ba't atap no mga sawan? Kay kayat ka no mga sawan jay anak ta. Wen nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga ron Uray saan na pintas, basta nasingpot, anya bakit? Wen alakay, anum tinapintas, no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan, no kastan tumot laeng ti maasawa na, lakay. Birthday jay kaanakam no bigat boyeng. Agpasken ka na da manang mo. Ipasarbon to matay no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya, awan mo't no biyak tatang. Asino aya tinangindandanon kada kayo tiday ta adamag? Apay aya ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa wanak ka. Awan mo't dakos na. Pakaragsakan mikat di ano adan nobyam anak ka. Basta awan nobyak tatang, awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga adan nubya na Rita. Baybayan nyo ngamin ananang. Diyo apuraan na mangyamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumo lang dayjay. Kaya't mimatlaang amaamuan ti agpaiso anak ko. Tanubilang pudno day di adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan, nga miliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisuputak man iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana nyo. Aga mga lakalatta dita na Buying. Kandi mon isupot. Ikargam latta dita platon. Saan manang, isupot ka? Na, pangipan na maya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunak iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, ako ala, mga lakalatta ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida.
Uwan nga ron, nang isupot iti adobo kan dinakda ka na si Danda ka no ijay. Si Daenda, wano pulutanan damanan. Inuman nga tan ti aramiden ng jay adem. Nay, ada ka mo, buyeng barok. Hala, sumrag ka. Magyamarak na. Aywan, ato itin supot ko ama sila. Nay, naggapuan da ito ngay. Iti balay namanang ko. Nagpaskenda ngamin. Iso anag isuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaag, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manan, boying. Wan Tinang, intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman na ka, boying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, Tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, boying. Banag apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amu kon ti damagam manang. Lupudno nga danobyak. Ay, ibagak man langan kag paiso. Uwan, manang, adan nobyak. Adamo ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pay lang kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo pay ibagatag paiso. Saan pa'y nga itamanang? Basta di mo pala ibagbaga. Ta sa anak pa'y anak kasagana. Urayak ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin kadakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yaw na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am mo ni Tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa'y siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam. Saan pa'y nga ita, Tinang? Adan tulak ta panawin. Apay, adda ka di parikot, boying. Awan? Basta isaganaan ta pa yan na imbag na ita. Saan ta ko mabigbiglaan ida? Nay, agbusbusinan ni Bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan Tinang. Sige, agan-anad ka, boying. Tatang, adda namuak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka din na ita, Rita? Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din ninalangyaw, anak ka. Saan pa'y, tatang? Da kayo pa'y lat nang ibaga Tani, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa'y napudno, no saan? Adda kami nanang. Kadwak da Tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak nana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano kaanakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numangag na kayo tinubya ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni Tinang. Iso tinakarik na ak itipod nung ayat. Di kag pampanunot, Buying. Nagado ababalasang dita amabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilim. Lusyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga pampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo tanasingpot ni Tinang. Tatang, nanang,
Nasingpot ni tinang kanyak, kan ay-ayatan nak mo. Kat kasanulaangan tibiyag yun to, Boyeng. Di mun to pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako nanang. Di kay matanagan, tagagut ako na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni nanang, Boyeng. Gagangay laang tikas jajar na, tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita ka parikot iti day tamanang. Ti mo't lat kaadat anak na, kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siyak, maawat ko mo't ti anak ni tinang. Nakasagana ak atumakdira may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti day taading ko. Iso apatid dugang pa iti pasensyam kan inanang. Makaamiris to mo lang day jay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lang iti matam. Akasla naunag ti pampanunutan. Jak pa'y la maaklon tinubyan ni Boyeng lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman ng balbaliwag. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti agin Apay, awan pa nagtalik mau kani Boyeng nga anak mau. Adamot kit di alakay. Likli ka mga men tag panuno titisan na nasaya at bakit. Anya tiyam mau. Ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaw tiyag kalay sa kantinang biyam, Boyeng. Wan ko matatang. Ay, kat kano nga ro ti plano yu apa nagkasar. Inton umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akot makaamu kayo nga ro danak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyamanak, tao manugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, da kayo pa lang ti makamu iti anak mi kantina nga. Tamapan kami pa iti bangkang talapasan min ti agmulay tinateng. Ala, anak ko. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagan sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron niya balayan niyo. Taawanan iti balay na ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatig kayo umatan kada kami. Awan kanyak day jayan, nanang. Lipatin yun day ta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwan to'y anak ko. Gimagatan, saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kun. Ha? Agpaiso? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumula ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga ro doon ay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wen, nanang. Nagtultuloy nga rod ti panagsingsingpat ti anak ko kat maragsakannak iti makitkitak ita kadakwada nga gasawa. Tagtintinulong da amang papintas iti biyagda. Kat ita dumakdakkelan dagiti anak da ket naragsakda sa nga pamilya. Kastamad kada kami nga gasawa ta nagbalbaliwan ti anak mi. Alakastan ti gayem mo Alma. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kapsat, ti drama tayo. Manang Biyana!
No kasta, pinanawa mo ti pag-abangan nyo nga apartment ija syudad, Mildred. Wan manong Romeo. Awan mo't ngaminan kadwak ijay. Tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda. Ta isursur ko iti balbalay. Tapno adamot pagsapulak Ay ketala, makamuka ading kaw. Talo tayo nga ruda, ngagkakabalay dito yung family house tayo. Ta agpapana tayo, mat nga awan asawa na. Ang kakabala tayo nga rodmanan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, manong Romeo. Awan problema kanyak. Mayat kay di atap no, adakad kadwa me ni manong Romeo. Uy, tangay baak kami ka ni Hilda, balo ka Mike. Agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mo't laeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Bumatangak man. Anya din, Jay? Ni, Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam! Nakabakasyon kayo mat! Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kasta aya! Kat anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sabon, Nana? Kumpormiditan. Basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga rod. Ay kat, nasaya tata na panunot yung tag naidmanan dito yung lugar tayo. Ganitap no adda kadwa nagiti dua aba kakakabsat yung dita balayda. Ay, atuhin ti sabon, Nana. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko, balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarmiyo ka, Nana Hilda. Tanabalo kayo magmanan. Kat agpada mo't abaak dagijay kakabsat yo. Wan nga rod Napintas kay mo lata, Nana. Kasla di kay mo bumakbakot. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, no agbali na kalusyang. Iso baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo, Nana Mildred. Agyaman na balasang ko. Mabalin niyo pa iti makiasawa no kaya yaw. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasungbatan day taan na ibagam. Naglukmag kamutuna yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imasamat nga rod ti mangan manang. Ay naading ko, ag-diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay ag-exercise. Saan ata agdait mat nga rod ti pagsapulak? Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate maik-exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjag-jogging hak. Iso akanayon ti panaglingot ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayat nga agsumba ito ngay. Tumaktak dahil tayo ti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlaangan. Rumwarak pa'y Hilda. Kita man no bagay ko matlaang to'y baggy pants ko. Ni, anya nga baggy pants, manang? Ay, awan, talaga na udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan amom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada a baggy pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Kan may sa kastamat te pantalon dagi ja teenager. Pang teenager lang ti kastama nang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta amom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala.
Iso nga ado ti agararam kanyak. Nga uray baloak, tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladen nak no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa, ngamsika awan pa'y uray maysa. Uray hanak nga agasasawa ah. Awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible ah. Madlaw mo't ang makaasawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Haanan, bagim isuda aminan manang. Ay, Manong Romeo. Talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siyak? Ay, apay akas ta ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napimpintas ni Manang Mildred ng siyak? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailang agkaruprupa? Datakano ti agkaruprupa. Anya? Huh? Hanumot man nga ipilit nga agkarupropa ta Manong? Sang kaibagang matekas ta? Katisumot nga mintag pa'y swading ko. Dahil di tatang ti imalaan ta. Kat nimot nanang ti imalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram kan ni Manang. Siya kat awam pa'y mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi ag-araram kanya na idi. Ingga natadtangan na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Iso nga kunak nga napimpinta samat ngam siyak. Nalaing lang amin nga agdala ni Manang mo, Hilda. Ken mayat ti pamaginata akong kontrolan na ti kankanan na. Sikamat ngamin kat nagrawat ka. Kanam amin na kayat mo akadan isuan nakaluklukmag ka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Tingamin kayat natutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hana nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon deta diet. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni Manang mao. Apay ni Manang ko, Manong Sairo. Sa iraw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mo't lang dayta. Sairo kan Sairo kat agpada. Anya tibagam ka ni Manang ko aya. Ay, umay ko kumamanin armen Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kaya ti mang-entertain iti tao. Baliwam ti umay. Nya. Sumrat ka, Sairo. Nay. Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumrak ka nga rudan, Manong Sairo. Nagsiksi ka talaga, Mildred. Magbagay mo ulit nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sairo. Kaano nga ron nga klunan nak ngay. Nabayag mo't basitay nga agar-arimakin ka. Saan pa'y nga ita, Sairo? Narigat ti agdardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay. Mapmapanan titawain. Bakit kan lakaytaan? Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sairo. Ay, Jesus, no anya ti imbagak aramidak. Sa anak nga glaslas daog. Jak pa'y mat nakasagana, Sairo. Ikanak pa'y iti panawan amang panunot iti dayta, ah? Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabali nga armam. Ay isaan, jak sumapol iti sa balay. Taasi ka lang tinangriing, itinabayagan anak aturog ariknak nga agayat manan. Bol. San man? Agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Anya, magdato nga kaldero nga agtin, agpailang. Ay, agong ungot samat ti kapsat mau. Kasta na dayta no adda umay agarom kanyak, Sairo. Ay, sa bagay, way, nalaw ko na ita. Nakamisot ka na yun no umayak dito balayaw. Bye-bye,
Di mo panpansinin. Gagangay na tabaket nga minabalasang. Nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta itarwar? Imposible nga agkaruling dahi takat nalpas matante December. Kan o ilaw mat ya kansyon na. Ay, kita man itari daw, kati. Ne, mat gayam tede nga kalugaran mi data. Oy tede, apa nga kan-kanta kay ta? Ay, naimbag nga oras mo, Nana Hilda. Haranaag ko man ni Manang mo. Ay, ni manang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay awan, siyak ta dahi to'y balay me. Angam oray awan ni manang kuakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliyawak to nga ron ti umay, Nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Ada akmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka, Nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Anyat katawaam nga, Didi. Ay, kwa. Pasutikan ta na ita panagkatawak, Nana. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Tatay nga ako, nagmayat ti kansyon na. Ngam hindi, nag-request akman ti kansyon nan. Apay, adapay plano maya ang makiasawa, Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awisak nga rod manen ang makiasawa. Takasano, nagaduda mo't nga kursunada kanyak. Kasano kat papintas kamot ngamin na papintas. Lagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan kabagis ngam silang akitaan. Bado ngamin ti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmats iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok la kano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan taibagbagada nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon na kiti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklat ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag iso nalpas aminan, Erika. Nasayaat nga rod, Nana. Sa balimot man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglaeng kan nga ag-drive, Insuronak ngamin nila kay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod da talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan mi. Nanginan samot dayta. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kun mabalin ti hulugan. Oh? Ay, mayat nga ro ano kasta. Alain yun, Nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasuruan nyong. Agpaisom hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbagay ti sabali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ay, katuan, Nana. Ay, naimbag man tadaing gatang mo itilugan, Hilda. One man, Manong. Ay, di ba amom ta ag-drive? Ketwain,
Nabayag mo na driver akiday. Isurunak man nga ron, Manong. Uray tangdanan ka. Ha? Ay kitwan lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro, Manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala amasuraw. Isuro naktuman mo't, Manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruam, Manang. Ha? Han mo nga bulbulo den tilugan ko, tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni Manong sa erote malabasak. Isabdang ko tilugan. Manong sa ero, papanam! Ha? Ay, si kamat gayam na ita Hilda. Kadamit lugan na. Wana, ginatang ko, in cash ko. Umaya ka na lumugan, papanam nga menaya. Ay, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni Manang ko. Ay, umayak ko makikape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit ng Mildred. Kadigdigos mong sapay. Wana. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no naang dodakit din. Ang naklatak at talaga kanya ading mo. Hilda, nadamit lugan nan kahit amo na pa yan tiyag manehaw. Kasla pimintas mertan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang Mildred Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam na Hilda. Kilat mo ta nabimbak nang ka. Wana, jak nga may nagparparamag. Ngam mangirwarak manon itilugang ko no next month. Agasam man. Chimambakan sa iti panagdadait mo Medyo. Akat papanam ngay. Inak man agmarket, tedi. Ay, makilugan akman Hilda. Ne, apa nga Hilda? Kung kunamlangan kanyak. Nagpintas ka ngamin, Hilda. Imbag man tanadlaw monday ta? Wan nga raw. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano? Kat inagaw mo't ni Hilda dagiti sotor ko. Ay na, agararamit ka mati istorya nga manang Mildred nga. Kat agpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter armunda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor manang. Kat no isuda timang surut-surut kanyak. Itartarayak to pa isuda. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan dagayam di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko manang. Nala, di kaya gapat. Kababain kayo, no? Dagitalat pagapapaan niyaw. Mabakit kayo. At dapay ativ yung ubingan iti kastangar aramidin niyaw. Baybayan yung aminan na kita sutor dita. Di yun panunutan ti may papan iti lalakay. Tikit di panunutan niyo. Kat no sardinon to, ti pakaitan naman niyo, tababakit kayon. Anya ngay, Hilda. Paklunan ako na. Ay, kwa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Agyamar, Hilda. Kunak no awan namnamak. No adda kwartam dita. Agkasartakit din. Apa nga kwartak ngay? Katamumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang taggastos. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam tidat-daton ko nga ayat, Hilda. Tano awan namnamak. Agsubli aklangan kanimanang mo Mildred. Ay, kwa. Sige, aklonan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na.
Agsinsin na ron no ti text dagito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga kunada. Ngam na igulpe mati duwa. Kastoy gayam tirek na ti ada inspirasyon na. Kas lang ang makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agrom ka na, tata sa iraw. Kanayon ang matan ti makilugan iti lugan ni Hilda. Katlosi kasi makakada, makiluglugan kan kwa na. Danunam pa ijibalay, danok pa. Una, arkila ag amapan agpalingkay. Imposible agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwartam, pagarkilam. Agpalpalibri ka kidi Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sardi nga mau, dasar sarungkaran ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka mo talaklakayan. Kat no sakti inaklon na, hanan ka. Apay nga agsipat ka ngay. Ay, dahito imay. Ay, nahusto dahi tante di. Sayro, apay nga ngaglaban kayo. Di mo't agayan ayat tam Hilda. Ngam apay nga entertain ang pailang dahito tao. Ay, kwa. Lukas ta. Dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa. Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon. Awan kayat ko kada kayo. Hilda, pagsubli ka dito. Delikado. Baka siyak ti lugo banda no ibagak tagpaiso. Kabut-butang magdagita nga duwa. Liniklikak nga ro dagiti duwa ket jakun nagawat iti lalaki nga garam kanya. Nagbutengak ngamin. Amangan kit din no pagaramidan dak iti dakes numamon dati inaramid ko. Kat uray ti kabsat ko saan matan na nagawat iti lalaki amang sarungkar ken kuana. Kat ti matlugan ahulhulogak insublik tajakon kabalan na bayadan tajak matan makatrabaho taadon ti marikrik na iti bagik. Alakastan tugayem mo Hilda. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Hello, Cardo. Agawid akon iti mabiait. Jakon agsubli dito'y abroad. Ay hit, nasaya at aslay. Kano nga ron, ti flight mo, no mabagak tayo mangsukon kang ka iti airport. Ay, addan natulag ko amang sukon kanyak, lakay. Saan mo na problema, unday ta? Ha? Kastaya. Sino nga eh? Taylugan, ti kaanakak. Tiyay barbaraw nga van na. Ay kahit nasayat nga ron supay ti pagarkilam. Ta gasolina na siguro ti bayadam ken kuana, ta kaanakambay. Depende, ano niya ti ibaga, di kaanakak, Cardo. Sige, tanay, madama ti panagimpake. Kita dagito yung impake kaya hawid ko, ane. Nagadunay, Kahit maawit mo nga raw, dagita. Ay, easy lang lakay. Sige. Babayan, lakay, one. Bye, siling bakay. Uncle Cardo! Uncle! Day! Apay! Paparanyaw, Marsaw. Di kay pay matgayam na kasukat, Uncle. Hintay na. Di kay sumuro tamang sukon kani Auntie Seleng iti airport. Itan aya. Kunak ano inton parbangon pailaeng. Itan, Uncle. Ta traffic no bigatay. Sa diyo imbaga adagos kanyak. Jak pa'y nakadigaos. Jak pa'y naipastor na kita'y panawak adingwen kaw. Ay sus, sa pa'y agdardaras kami, Uncle. Agbati kayo na. Da kami latan, timang sukon kanyante. Mapanti orasan. Orayan dak biitin, 30 minutos la siguraw. Ay, awanan na. Naladawan, Uncle. Agbati kayo, da kami latan, timang sukon kanyante. Aniya. Ay na, kakaanak ka na ya. Kumusta kayo? Hala, kailiw kayo. Oreda kami, ante. Mailiw kami matan ka na kayo. Ay, Ante, tay pasalubong ko ngay. Ayanan ngay. Ayun!
Ay, nagmuna ya, Betty. Adda dito'y bag ko. Duwa nga rilo dya ko na ka, ante. Sagay sa kami kanila kaya ko niya. Uwan, adda nga road. Ay, siya nga yan, tay. Adamat rilaw. Ay, wala. Sasagay sa kayo amin, akakaanakak. Ay, agyaman na ka, antay. Nala, hintay pa nga rod mangan, tanay, mabisinak una yan. Di kampay nangan. Anya? Ay, sige nga, Rod. Inta yun. Di yun sa kadwa ni Uncle Yo. Agpatay-patay to, ba't nga grob-robot ti asawa yung antay? Ay. Imbati min nakabaybayag. Anya? Ala, sana baalin. Inta yung nga, Rod, manganan, kakanakan. Ay, antay, arkilam tilugan ko tapno adamot pang maintenance tilugan. Ha? Ay, kauna. May mas ti sabaw. Mano aya, ti arkilana, kaanakan? Uray, 15,000, mabaliran antay. Anya? Nagninamit te. Manumo lang nga oras ti biyahe, manipod ijay lugar tayo. Ay na, ngiminat ni gasolina antay. Kan narigat ti agmaneho. Uray, di kan mangta di ti pang gasolina. Basta bayadam ti arkilana 15,000. Malangarod. Uwinin, Marsaw. Aywan nga, ante. Umadanin ti kasangay jay apo kong kanyak. Inton umay nga lawasan. Ay, kastay ha? Ay na, nagbita talaga titawan. Kaano la jay pa nag-birthday na hindi na panatawan. Nagkasangay man kaya man. Win nga ron, ante. Anya trigalom nga jay apo kom. Anyat kayat na aya. Ay, no siyak lang nga may sakat may mayate kwarta nga itan mo, ante. Tapag gatang ko iti diaper kan gatas na. Ha? Ay, wala. Mabalin lata ka, anakan. Wala, dumsag kayo pa yan, tay. Dumagas kayo nga umuna di tabalay. Sakay to itulod iti balayaw. Nagluto ni Bakit iti karnet kaldeng. Ramanan nyo ati luto na. Ha? Ay na, kayat ko na itakanak. Mamit lang, tatulungan kayo amang ibaba kadag iti bagahiyaw, antay. Ay na, nagsayatan, tadakan siling Bakit. Imbati dak mo, iti kakanakam. So ajak nakasurot anang subukon ken ka. Agpatay-patay ka kanumo nga main nga grub-grub-wat kardo. Ay apo, ang malala, okay lang. Uray tadamot nagiti kakaanak anang sukon kanya. Anay, ayan nagitay bagahim nga Bakit. Ay, awanen, intid kun ka nagiti kakaanak. Puro pasalubong ko kadakwada nga minti karga ti bagahek. Andya. Ken intid kumeten ultimo ti nagkargaan da ta kukwadan. Andya. Apay, ti kakadimadanagan. Tadala tamo pasalubong ko ken kalakay. Kalugong ken pangbanglaw. Tagpilpil yan dan samar day tuyan Bakit. Ay kaagan anus ka mayat lata da ita. Ta imported. Ti ka kidi agyaman. Ta dalat tamo para kanya. Nadamag ko nagawit kan silang isungay maya. Ay nay, da kayo magayam, antigurya. Ay sumrek kayo Mabalin nga isarap to'y dua sa rukod ka. Tamang ano pidutan na dito. Sapay nagngina to'y sa rukod ka. Ibati yung lata dito'y ruwaran. Sana mapukaw dayta. Di dapagan ano dayta, ante. Sigurado ka. Ay, numapukaw dayta sukatam. Ay na, makabanog matimag na. Malalala, tugaw kayo nante. Tapno makainan na kayo. Po, nagapgapuan nyo Ay ka, tijay balay Umay kumaalaan tay pasarabok Ay, sus.
Sapay na ibusan, dagiti insangput ko apasarabo, antay. Ay, pinagbibingayan nan, dagiti apo ko yaw. Sana balin, basta da kwarta. Paggatang ko ita sukar, kape, kan gatas ko. Sige, sige. Mabit lang nga raw, tinak mangala, ijay wallet ko, antay. Ay, sileng. Diyak kaya't tili magasot awan no sa nga ribo lang. Diyay nasursurok ti kayat ko. Umdasan ti 1.5, antay. Di ka pala na yan na 2,000 mag. Sige nga rod, antay. Mabit lang. Ay, di ka maumamang tultulong kanyak wan. Tano matayak to. Si kanto timang tawid ija house and lot ko. Adra pa'y baul nga idultulin ko ijay. Ah? Pasig nga alahas ti kargana. Balitok nga alahas. Agpaiso antay. Baka damdamahan gayam nga siyak ti pangipatawidan nyo kadagijay. Sika nga raw, ta sika lang ti ka anak ka nasingpet kanyak. Amin nagiti kakasinsin mo, nagiimot na. Iso asika, ti paborito kakana ka. Naimbag nga oras yung angkal. Ada ni auntie sila eh. Ada, Gemma. Apay ka, day. Nadala ko maibagak angkal. Importante. Mala, sumrag ka, ta danune mo niya ante medjay kusina. Madamate panagluto na. Agyaman na angkal. Like, apay day ta kwarta silang. Itid ko kun ni Gemma ka anak ka. Ta paggatang na itigatas ti anak na. Kinawan ka no pagasda lakay. Awan samot na ba ti akwartamon bakay? Uray maibus ti kwartak Basta para kadagiti patpat gek akakaanakak. Ay kat mangibati ka mo titi para kadataa. Awan samot gastusan tan. Ipadawat mo samot amin akwartamaon. Uray kumano ipautang mo. Saan mo ito ipadawat mo may? Hey, apay aya akasta ka, Kardo. Nag-imot ka. Made, ti agim imot. Awan karga jeretan. Danumlat karganan. Ay, ko'y dupunta pa ilaeng No, awan karga na ta sayang ti kuryente. Di ka pa'y gumatang iti para kadatamay. Nagitilatan kakaanakam ti pampanunutam. Ay, sus, masapul nga agbalin ka Iskardo. Amumait nga awan anak ta. Sinunto ko mga iti mga iwan kanyata. No, kumapsutan. No, saan adagiti kakaanakan ta. Nasaya atak mo kadagiti kakaanakak. Ang saan kumakasta Nalabos mo ti araramidam. Ay, basta kasto'y tiwagas ko lakay. Tapno saan dakto abaybayan dagiti kakaanakak. No nasingput ka kadakwada. Saan da kanto abaybayan no kumapsut kan? At least, uray awan anak ta, at dadapay apagkamangan ta. Masiguradom nga raw nga aywanan da kantawan no saan. Ay, siyempre mabalinayamot asaan. Kay kayat dagdag iti kakaanakak, Kardo. Kaslasyak tipudno nga inada. Ante, kayat yu ti agbits? Ay, wala kaanakan. Kaano aya? Ura itan ano kayat yaw? Baka lang langoy kami ngamin karag iti apu ko yaw iti swimming pool kan beach, ante. Sa beach resort ti papanantayaw. Ay, sige. Mapantayo. Ang magayam ni Uncle yaw ta napan nagkarpintero. Ura saan nga umay ni angkulan. Datay latan karag iti kakabsat ko karag iti pamilyada. Sige nga ron. Tay sa ganak ti balonek abadok. Aggasolina tayo pa yan, tay. Ikanda kiti 2,000 paggasolina. Ala nang tay, tanay, agur-uray ti gasolin pa, huy. Mabitlaan. Adoy. O anya nga, nag-enjoy kayo matlang, ubing.
Okay nga, Rod. Agawid tayon. Inton maminsan manan. Hindi kayo nga, ante. Nag-enjoy kayo madlang. Oh, na, Betty. Ay, nabanugak pa ikid di naglanglangoy. Manang biting! Daytoyan ti mabayatan. Ay, itad mo ka ni ante Siliang. Ay, kitaan yung data mabayadan, ante. Ha? Nay, nasurok mat asing kumil dahitoy. Ay, sino di mang bayad siya? Katuan ante. Da kayo kay dimot. Sino pa ako mga ay da kayo matlang tada kwarta na. Anya? Saan yung imbagbagamot ngamin? Kasanon, no, sana ka nagitugot iti kwartak o di awanan ti pagbayad tayo. Ala, sa nabali ante. Ta, nag-enjoy ka mo. Kano kumapsot kan tao, di na kabaybayan. Ay, Wen ante. Puno ti imbaga ni Manong Marso. Ado kami to nga mang taripato kanyam no nakapsot kanton. ay, naimbag nga rod. Taadda kayo lata akakaanak ka, kiso anaragsakak. Nga uray awan anak mi kani Uncle Yo, naragsakak lata. Taadda kayo amang ipatpatag kanyak. Wen ante. Sanda kayo nga baybayan. Promise. Papanam silang. Mapana ki Jay Bangko. Imawag ni Jema akaanak ka. Kasapulan na kanuti kwarta. Intaray da ije hospital ti anak na taag fever kano. Pati ti ornong di bangko may ibusan. Nagbanlo kami di abroad day jay. Ngam di mo samit maramanan ti bunga ti nagbanlo kam. Hindi ka man nagpali na kontrabida, Cardo. Baybay anak laeng ka day. Kasapulan dagarod mo't titulong. Ado kayo mat akakabagyan da. Kasla si kamot lati amuda nga asit kan bakit. Ada bak nang akakabsat kan kakasinsin mau. Umasidag damot ko makadakwada Sana puro si ka. Siyak nga road ti kay kayat da. Ti paborito da nga antida. Baybay anak ka dilaan. Kasla anak kong dagijay. So baybay anak. Iti kayat ko nga ramidan. Ta isagsaga na aklaeng ti panagbakit ko Tapno adan to mga sikaso kanyak no bumakita. Anawan yun niya uncle no kung kontrahan na kayo ante. Kontrabida nga ron da jala kay. Masuruna. Itun kwan pinadawa kon. Manupay ay ati kwartayo iji bangkaw. Adupay mo't nasuro ka 200,000 ti kargana. Ni, ado pa yung arod ante. Alan, agyan kayo di balay, tada kami timang taripato kada kayo, no, bumakit kayo una yun. Ado kami, ang mga sikaso kada kayo. Ngamita, agyan kayo pala dito balay. Malang nga raw ta ibagak ka ni Uncle Yo nga agbakasyon naklaeng dito'y balayo. Agbakasyon nga ibagbagamat silang. Karuba tayo lang da Marso akaanakam ng bakasyon ti ibagbagam. Kaisumay, apay masapul aya nga adayo a lugar ti pagbakasyonan. Sana mabalay nga agbakasyon iti kabaranggayan kasta. Anya taramidem ijay aya. Imbes asak ti asikaswam tasak ti agtrab-trabaho. Ta ureg luto ken aglabalaan. Ay, awan ti magimulakken ka, Cardo. Tabaka umununa ka pa'y amatay ngam siya. Iswa sorry. Angam agnaudak pa'y laeng ijay balay ti kanakak amang ipat patag unay kanya. Adan ni Isileng, Marsaw. Apay, anyat gagarayo kanyante, apong? Agdawat ako may ti kwartana. Ay, awan niya ante, rimwar. Ay, kwa, dana kay baga kanyak nga da dito'y balayaw. Dumawat akla ko may ti paggatang ko iti agas ko. Awanan kwarta niya ante, inibus yun. Naminsan mala di mawat akong kwana. Pumanaw kayo na pong, awan maalayo kanyante. Kwartayo man ante, gumata nga kiti pyesa di lugan. Ay ne, kano inikan ka man dan idikalman, Marsaw. Naibusan
Nagninamot kami ti piyesa ti lugan, kan ado ti repair na. Ay, sa payawanin kwarta kon, tadimawa mo da bete kan je maidikalman. Apay nga intedyo amin na kwartayo. Ah, Dito balay ti ayan nyo, ngam tila pangpangtadan nyo ti kwartayo. ay, pasensya kan kanakan. Emergency ka no nga mente pangaramatan da iti kwarta. Patpatyan nyo mo't dagiti. Rason dalang da jay. Ala, mapan kay nga ruda ni di balay da. Tay suda mo't gayam ti pangpangtadan nyo ti kwartayo. Ijay kayo ngagdaad. Anya? Ayaban kayo kumaijay balay, ante, ngam nagipit may. Basit ngamin di balay may. Uray siya kante. Basit je balay me. Agsubli kayo langan akan ni angkal. Sige nga ro din. Una, sige nga ro. Tagawid ako kakaanakan. Kay, naibus amin na kwarta mo na di bangkaw siling. Huwag nga ro lakay. Naikimus amin tadinawat amin dagiti kakaanakak. Ket ita, tang naibusan ti kwartam, di na kan pagan-anaw dagita ipatpatag mo unay, akakaanakam. Karto ay Sada kalaam-am mo no ada kwartam. Ngam no awanan kan, di na kan pagan-anaw. Oh, ayan na nga, tayo ko na mataripat punda ka. Adi na ka baybayan. Abugan na ka matag. huwag nga ro awan. Andiyan. Diyak laing pagaro pakas dya iti arabitin da kanyak. Dadapay ka sa pulan da kanyak. Kunamla da sino da nakaamamo kanyak. Agamita ta na ibusan ti kwartak. Tinakmut pagananon. Saan nga min nga amin anasaya at ken ka ket pudno. Ado ti plastay ko no agin ko kunaitan bakit. So di ka basta mamatilatan. Uwan nga rod kunak no isuda ti mangisakit kanyak. Agam saan mo't gayam. Si kalat tagayam nga asawag ti pudno amang ipatpatag kanyak lakay. Uray pinanawan na kiti sumagmamanong aldaw, saan ka ginura? Adamot, basit pasugnod ko, Agam, basit laeng. Patpatgan kalat tang asawak. Agyabadag lakay. Uray piki abang banglaw, kan naging pisakalugong ti pasalubong mo kanyak, manipo na braod. Inted mo kat nga ron amin ka nagiti kakaanakam, kan kakabsat mo nagiti insangpit mapasarabaw, ayos lang kanyak dagita. Maaw-awatan kalata, kaasawa kakit nga ron. Ay ayaten ka nga asawak, siling. Nagyaman ako, Nay Cardo. Ay ayatan ka ba't unay? Nagsubliak nga ro diti asawak ket nagsorry akken kuana. Aklo na ka nagtalo ka kiti husto kadagiti kakaanaka. Taamin nga da kanyak inted ko kadakwada. Ayat ko lang at dantumat mang taripato kanyak inton ko mapsuta. Ngaman yan tadyak pay laki mapkapsut ngam didak meten pagan ano idi na ibusen ti kwartak. Ket ita kaasi ti apo napiksa kami pay met iti asawak ket naragsak kami latang agdandan na nga uray awan anak mi. Alakastan, to'y gayam mo, siling. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan day ta pakasaritaan, ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Dalya bakit? Umadanin ti panangipas ngay mo iti maikadwa nga anak ta. Ay, wan nga rod Marigat anak manan nga aga-anak. Nagrigat mat ngamin ti aga-anak. Si ka ngamin, putot ka nga putot. Ay na, di ka kadi agreklamon bakit? Ta nagayatan ta adwa day ta. Kan mayat ket niya, ta adda kadwa ti inauna nga anak ta. Uwan na angam talo lang titawan na. Naadingan nga dagusan. Husto lang, tatalo atawan abait ti tawan ti anak, bakit?
Adan to pa may sa atawan kat mayadlat ta. Kan may sa kanayunan ngamin ti magna nangruna itagsapa tapno ma-exercise ka. Kat nalakakan to ama ka anak. Masadutak nga rod. Nagdagsan titian ko. Si kaman mati makargaan iti ubing titian na no hangka nga mabanog. Sapay nalukmag sa manan datoy si Kuko. Nagdagsan nga perme. Ala bakit talaga kasta? Naimbag tula no makaanak kan, tauray syakton ti mangubba ka na yun iti anak ta. Huston ti duwa nga anak ta aroy. Hantan nga na yunan. Ay kat, dependin to. Bakit? Basta huston. Si katag si Kugno kayat mo. Mabit lang dalya. Anda tao di store. Anda gumatang. Si kamot gayam na tayo ipagteri. Kaano kasi mangpag? Idi kalman, Bayaw Roy. Narabyan kami asing mangpet. Aya. Naimbag man ta nakabakasyon kagayam. Ay na, pimanaw kami di pag-abangan mi di syudad. Tarimaanan da nga mi, di nagabangan mi. Kani, awan mo nalaka masapula na pagabangan. Iswa nagawid kami lang na Ay kayo na. Sapay nagngin at abang ijay. Awin nga rod. Natumpungan mi lang day nga apartment. Nalaka ti abang ijay. Ang i-renovate damot kanu ngamin. Kato na. Nilakay mo nga. Inkuyog mo ang nagawid. Uwan bayaw. Nagikatan iti trabaho na. Takanayon mo't amadilik ti sweldo na. Iso nga, naglako-lako kami latan iti kumpurme dito yung lugar tayo. Una. Adumot ti populasyon dito yung lugar tayo. Iso mayat ag business dito yun. Sino nga tere? Kat ni Terry di kasinsin mo. Ay, di mang aagaw nga kasinsin ko. At dayta ka manin. Napalabasan dayta. Lagi pong pailaang. Itanam mo ka din kan lipat yan yaman na saan nyo ang nagkinaawatan nga kasinsin. Ang ko nga malipatan day jay. Mang aagaw day jay nga kasinsin. Traitor. Hustol ko nakmat. At dan bukod yung pamilya kan Terry. Isa lipatan mo kinapalabas. Kumusta, Insan Dalia? Katkastoy mayat lata. Si kaape nga nagawit kayo. Nagnaid kami dito yung lugar tayo, Insan. Ane? Masikog kamot gaya, Insan. Katwa na. Oh, naimbag man. Siyakat awan pa'y anak mi kan ni Saturnino. Ni, apay ngay. Ay, jak man na mo. Awan mo, mabukol mi. Ay, karma siguro day ta kanya mo na tere. Ha? Siyakat may kaduwa dato nga anak minton. Talagang agpaypay so jay bagbagada nga karma niya. Insan? Gunggo nama, tamang agaw ka ngamin iti boyfriend. Ha? Ay, ala! Saan mo ta, Insan? Anya nga haan. Aglibak ka pa'y lang ngamin. Makarkarma ka lang arudan, nga maglibak ka pa'y lang. Agbabawi kakit di iti nagbasulam kanyak. Barang may kadata nga karma kanyam. Dusam datan, tere. Apay, matakas dyan ni Insan Dalia, Uncle, Auntie. Nagsakit pa nagsasauna kanyak. Apay, anya man ang timbag-baganakan kaaya kaanakan. Inagaw ko kano nila kay kukankwana, Inbagbagana, traidorak. Isu kano nga awan anak mi kanila kay ko. Tanakarmaak kano. Ay, anyan na dyan nga anak may. Mala, pagpasensyam latan kaanakan. Amom ikas dyan nga ugalinan. Wan, tere. Di mulatan ikan kanaw ti anyaman nga ibagbaganakan ka. Bayap tabagbagaan mintaw kanakan. Pasensya kayo, auntie, uncle. Nakayumot lang amin ti amo kapag patulungan. Malaksid kinila kay ko. Tada kayo ti adakarbangan na amang bagbagakan ko na. Taanak yukat karod. Awan mo't ngamin ti kinapudno ti bagbagana. Nga inagaw ko nila kay ko kankwana. Ta nag-breakdown. Idi inaramnak nila kay ko. Bala, bayam ta bagbagaan mintaw ni Dalia.
Dahlia, tinapalabas ket napalabasin. Saanin amasapol nga ingka ung-ungkaten nga isidir-sidir. Wan mo't nga men, Dahlia. Makapasakit na iti ibagbagam iti kasinsilmaw. Ibagbagam nga aga-agaw iti nubiyaw. Katagpay sumat ngamin nga ag-aagaw. First love ko pa'y matngaro di inagaw na. Kula naman, asana po nureta. Inarem ka na o nilakay na iday. Ay na! Amo na nga da kami ide kinilakay na. Inaklon na pa'y laang. Iso nga mang aagaw lata ati awag idta. Ay, basta sarde nga maun asidir-sidirain. Kaya't mau nga idarum na ka. Ha? Huwag, Dahlia. Mabalin na ka nga idaraw, may tikas na nga aramidam. Isungagtanang ka, anak ko. Liklikam, tiagsao iti saan anasaya at no di mo kayat ti may daraw. Mamulta ka no kaskasanaw. Nangag mo amin, ngayon bagbaga natatang ka nanang, bakit? Una, apay tulong nga kaya tapnohan ko nga mangag. Di mo sidsidiran di insan mo, Narigat ti mamulta, sayang ti kwarta. Uwan, ay na, saan ka ulit nga ibagbagamat dayta? Anay ko, agsikal matintitihan ko, Roy. Ha? Ay kat, aganak ka siguro na. Ala, mapantan iti ospital bakal. Darasam nga ruda, mangayap ka niti pagluganan ta nga mapan iti ospital. Lalaki ti impas ngay mo bakit. Nagwapo nga ubing. Babae kan lalaki dagiti anak tan, Roy. Adda man ano mapal ano kaskas ano. Ha? O sino? Kat asino pa ako ma. Di mang aagaw ang kasinsin ko. Dahlia, kaan anak mo. Di mo istresan ti bagim amang laglagip iti napalabas. Kat mang aagaw mat nga talaga dayjay. Ay, kastamat nga talaga ti maibagay nga nagan na mang aagaw. Agpapigsa ka kidi, tapno makarwar kayo ni ti anak ta dito ospital, bakit? Auntie, iso daytan tay anak ni Insan Dahlia? Wan, teray. Ay, painit ko man tana sa papay. Ay, na, kitahag man, auntie? Uy, no, nag-cute mo tin nga ubing. Babae ka di, wano lalaki, auntie? Lalaki, kaanakan. Uy, no. Makapaapal mo day dyan kasinsin ko, auntie. Duwan ti anak da, idinto ta siya, awan pa'y laeng. Ay, Kurt, hagawan yung amin kaanakan. Adyat kukwain yung ay. Mapanin titawain. Ay, awam mo nga rud, ante. Ay, di kam samo madaanan ni ti anak. Ay, di kay mapukawan ni tinamnama kaanakan. Dumteng tulat ta dayta. Saan nga agpapada, ti maadaan iti anak. Da masapa, da maladaw. Sapay kong mga rud, tanaladaw laeng, auntie. Maparaburan kamin tumot laeng kuma iti anak, kakas ka ni Insan Dahlia. Di na kan sidsidiran ni insan mga Dahlia, bakit? San mo dun sa tornilo lakay? Ang adalate agpasagid no kwa. Ang baybay akon. Oo na, di mo nikaskasaw. Basta pakitamlat tayo ti nasayaat. Win tano dibdib-dibwek ti ibagbaga na ay syakmut laeng ti marigatan lakay. Ay, kaanon tumot nga ta maadaan tayo ti anak. Duwan ti anak dangam data, awang pa'y uray may sa. Ala, saan ta mapukawan ni tinamnama, bakit? Patyek, ngagsikog kan tumutlaag. Ay, sapay la kumalakay. Roy, lakay, nakatanggad akon. Kan manumatan tibulan ni baby. Mabalin manan. Ha? Mabalin man ti? Mabalin manan ang adingan. Anya? Ni, kunak man no kunam ahuston ti duang anak ta. Aan gaya man, I change my mind, Roy. Anya? Hanga bale, takaslahan nak matunayan nga marigatan nga ag-anak.
Hanak unay narigatan ije maikaduang anak ta. Baka nalaklakan tumanan no maikatlo. Sigurado ka? Un nga rod. Di orekas la, agdan ti anak ta kat ayos lang. Mayat kay di atap no karong aw mapalda. Sino? Kat asino pa ako ma? Dadya nga tere isudang ag-asawa. Matay da iti apal ano kas ano? Anya? Ay, adamot gayam sa bali a pinsar mo, bakit? Madi ati kasta. Aganak ka iti ado, tadala kayat mo paapalan. Ay, madi bakit? Ay, anya kayo matan? Amin madlakit din nga aramidak. Wrong! Mistake! Awang pa'y correct! Anya matanan? No kasta, masikog ka manan insan? Uwan Ay, kastoy nga mino nasaya ati pa nagpusposo. Maparaburan iti ado nga anak. Ngam no jeda dumay ta nga naalas ti aramid na. Dagitay traidor nga tataw. Awan marigatan da nga maparaburan iti bendisyon. Aha? Ne, awan imbagbagak nga naganti tawa. Hanak manan nga ipulong kadana ng kantatangko. Ibaga manan nga sidsidiran ka. Ay, awan imbagbagak nga naganti re. Ako insan. Sa nga pulo ti plano mi nga agbalin nga anak nila kay ko. Iso nga maikatlon dati si Kuko. No maipas nga ako daytoy, ada pa iti sibin nga isikog ko. Ala, nalaka ka makarkargaan anya insan. Katuwa na! One click ati pa nagsiksikog ko. Ay na, imbagman. Makapaapal ka talaga. Sana all, insan. Nagmayat nga kitkitaan jero pa na nga umapapalakay. Kasla nga kakaasi nga pirme. Apay aya, apagaayat mo apapaapalan di kasinsin mo, Dalya. Wen taure kastala ang tiwagas ko nga mang balas kanya na. Grabe mat nga mente ang kastada kanyak edi. Siguro iti istorya. Nagsina kayo kanu idin kani sa turnino, sakbay nga inaram na ni Terry. Kun nadala ang mata. Depensa da mata, ngamhang ka di. Ngala, di mo lagi pan tinapalabas. Tano kasta akanayon, kasla nilatan sa turnino ti ayatam, no sana mapukaw ti sakit tinakam mo kanakwada. Anya mat data nga ibagbaga matroy. Katagpay sumit, at dakla nga rudan nga asawam, ngam di mo pala malipatan tinapalabas. Isa baybay amidan, tikat di pamilyam ti pangibukbukam iti atensyon mo, saan na tinapalabas mo. Roy, lakay. Duwan ti tawon dya inaudi nga anak ta. Adi nga tamanan. Anya? Huston sam ti upat nga anak ta, bakit? Amang numarigatan ta amang paadal kadakwada amin no aduda. Ay, basta na yun nanta. Di uray sa nga pulo ti anak ta kat ayos lang. Tingarod agbali na masakbayan dati pampanunutak, bakit? Naimbag no may paayantay da amin itinapintas ang masakbayan. Basta agtrabaho ka nga ka na yun. Ag-overtime ka no kailangan. Dalya, Basta kayat ko pati agsikog. Ado nga anak ti kayat ko. kaya't munsamot la apa-apalan di kasinsin mo. Iso akas ta ti ibagbagam. Haan mata. Basta kayat ko nga rod ti ado nga anak. Ag-anak tayo ti ado. No kasta, mangampon kayaw niti ibilang yung nga anak yaw kaanakan. Unang kan, tani, mapanan titawan, ang gumawa mo la anak min kan ni Dakay. Ay katuan da kayaw ti makamaw ti ray. Mayat matkit day, tapno adamat ten agbalin nga anak yaw. Uwan nga rod, uncle. Kailiw kung ti maadaan iti anak. Naimbag ni insan Dalya, tagsasaron noon, tagiti anak na. Madanaganak nga raw, di madagsardegan nga aganak di kasinsin maw. Pagsasarunuan damot tan dagiti anak da. Makapaapal nga rod, uncle. Una nga saan damot tabak nang. Naimbag no mapag-aadal dan to amin dagijay. Nagagatmot ni Bayaw Roy.
Malaksid ano, istambay kun sa dot tay saw, Uncle. Wan mat di Day tama iti pagyamyamanak. Ta nakatumpong ni insan mo iti nagagat nga asawa. Ne, agitulod ka manen, iti estudyante, insan Dalia. Wan man insan, nag-adu da nga itulod ko niya. Wen nga rod. Pito amin nga anak yo. Idinto tada kami, may sala ti anak mi. Diya ampun me ko nama. Anak yu ayang mat da diya katampun yu lang mat. Kwa. Agraraman kamat nga ag anak mat. Pito dagiti anak men, anda pa'y talo nga isikog konto. Ay, no kasta. Talaga asa nga pulaw, ti kayat yung anak, insan. Wana. Adan to ti engineer, doktor, nurse, maestro kan maestra, adan to attorney, kan pulis, kan adan to siguro negosyante. Ay, mayat to ti biyag mi nga ag-asawa ta, ado ti anak mi nga mangtulong kanya me. Ay, mayat insan. Talaga mayat Ado nga rod ti umapapal kanyak, ta ado kano ti anak ko. Nasayata da kandalia. Ay na, jay asawam. Na disgrasya tilugan. Ngayon maneho na. Anya, Ay, apaw. ayan ni Roy ngay. Ay. Kumusta iso na? Intaray da ka daw ni ja ospital. Isu kanula ang tinadisgrasya. Tawang karga tilugan. Ngayon maneho na. Ay di na disgrasya. Anya! Apay nga kastamatan tinagtungtong pala, Maroy. Baldado ka matan. Wan nga ron. Awanan. Diya akong makatrabaho, bakit? Kasano kami ngayon kadagiti anak ta? Sapay pito da. Pasensyakan. Diyak ninamnaman na ito ang mapasamak. Kan diyak nagayatan. Isa pasensyakan, bakit? Ayan na kita anak ta, bakit? Ay, adadaman na niya kasaran, ha? Mawag nga ro diya kumarek. Aglalaban da kanuman na nijay. Nabarbatak da kanu ngamin. Anya, ayun na yan na kita anak ta. Ay, problema matagi diya nga anak ta. Agkakabsat da nga maglalaban da basta mabartak da. Bakit? At jay matburidak nga anak ta, masikugan. Anya, 16 latitawan na masikugad. Wan nga ro da. Tinulad na, nagijay babae nga kakabsat na nga nagsasapangan nagsikog. Sakit ti ulo mat dagita nga anak ta. Pasensyakan, bakit? No, sa anak ko nagbali-nabalda daw. Nalabit. Naipaayakin na itinapintas sa masakbayan. Ay, anya nga rod ngay, talaga nga kasta. Nag-adu damat ngamin. No amok ko mga kasto ti pagbanagam. Uray may sawan no duwa ko malaang ta anak ta. Iso nga adamat basol ko lakay. Insan Dalia, umay kayong tunumalum tag-blowout jay anak mi. Ne, apay nga ag-blowout, insan. Nakagraduar nga minon iti kuleyo, kas inhenyero insan. Aya, ay, imbag kayo pay. Nakapaadal kayo iti anak yo. Uray may sadya ampun yo, ngam nakalpas iti panagadal na. Ngam da kami. Ne. Apay nga ngagsangit ka, insan. Kasano, pasigmat nga walwal lagi siya anak me. Nasursuro dati nagbisyo. Kadang iti matbabay nga anak me, nasa padangan na kaya sa asawa. Ay, kasjemat nga men tinagbanagan siya asawa. Iso nga nabaybayan mi dagiti anak me. Malaan na, sana bali insan. Taaduda nga anak yo. Da kami ngay, may salangaro din, ampun pay. Ngawan ang pasigmat nga sakit ti ulo ti itada. May stress sa kanya da insan. Aywan, sorry kasensin.
Ha? Abay, insan. Anyat ikit daw mi ti sorry. Sorry, ta pinagsasawang kay kakasakit idi. Kunak nga si kati paapalak idi. Ngams, ay na, syakmat gayam ti umapapal kanyam itatan. Sorry nga talaga, Ensan. Ala, bye-bye amon dayjay kasinsin. Awan kanyak dayjayon. Awan uray may isa kadagiti anak ko tinakalpas iti panagadalda tanasapada na ibarkada. Banag apakay si stress ak ita tasakit ti ulo ti ipapaida. Ngam ikarkararag kulat na asapay lakuma tamakamiris tan tumetlaeng katagbalbaliwdan. Kat timot kasinsin ko mayatan ti biyagda iti asawa na. Napintas kandakkelan ti balayda. Tajay ampunda nga inhenyero tinangaramin. Alakastan, tigayam mo, Dalia. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day takapadasan, ti may sagayam, diti drama tayo. Mana!